He puka puka hou ko whakare waina e aho rangi mā tāmua me Miriama Kamo e whakatairanga ana I ngā kōrero mo Matariki. Hei tā mā tāmua ko te whāinga he whakamaori he whakatangata whenua anō I nei kōrero tuku iho. Nei rā, a pōhaturoa wainga. He whānga I ngā pūrākau o Matariki, te aronga nui. He tirohanga tēnei ki te orokohanga mai o ngā kāhui whetū. Kei konei I roto I te puka puka nei ngā kōrero mō ētahi iwi o te moana nui a Kiwa, Tahiti, Hawaii, ka tai ki Hapanihi, ki Afrika, ki Haina, ki Amerika, ki te Tonga, me tētahi mea mīharo ki au, tainoa ki ngā kriki, aha koa he rereke aua iwira, ngā kōrero mo Matariki, mo tēnei kāhui whetū e tino o rite nei. E ai ki tēnei tohunga kōkōrangi e ai ki a tākutarangi mā tāmua I tata tai atu ngā tuku ihotanga nei ki te pai o Hurumutu. Nāna mahi kino nei o te hunga I tai mai ki Aotearoa me te whakaaro me pēhi I te reo me ngā tikanga I tata mate. Maringa nui I tā wharautia ngā mātauranga nei hei paenga mo ngā whakareanga e whai ake ana. Wai maria I ngā tīpuna te hunga I tuhi ngā kōrero, ētahi I whakahaere ngā wānanga. He kaupapa e titi ana ki te ngākau o tēnei kaituhi a Miriama Kamo. I whairongo a Kamo mō nāno no te matenga o tōna pāpā. It was a chance to really honour the passing of my dad. He passed last year in lockdown, and so Rangi gave me a wonderful framework within the writing of this book, the Matariki framework, to really be able to focus some of that grief and to be able to let it go. E huro ana a Kamo, nā runga I te mōhio, ka rongo te motu katoa o tira te ao I te hirahiratanga o Matariki. Being able to come back to this mātauranga that was dimmed for so long and to feel like I can really mindfully and joyfully engage in who I am as Māori. And this mātauranga is absolutely embedded in this whenua. E tūwhera ana te matapihi nei ki te ao o Tuauki. Pōhaturoa wainga, te karere.